Joto ani o video naitongna no tini ani o kotal video o lamsago tei ani o channel o boni rokno lamsago. Tini chwng kaisa important bo Aadhaar Kendra go thangye chwng bakhe mobile number link khainai eba Aadhaar mobile number bakhe update khainai. Boni bagui chwng o video o details silaigan. Bakhe chwng bono update bo khai mano mobile number change khai mano khe tei kwtal bo khainai. Boni bagui government kaisa post office norok khe bo khanaga post office rok bo tak Aadhaar update khai. Chini Tripura goto samaya ko wngkha wngya father state o goto post office rok bo borok update khai tong. Hingkhe bono bakhe chwng nogo phai borok khai fainai chwng thangkhai o Aadhaar Kendra rogo bakhe chwng apply khainai boni bagui. Hiphadi boni bagui google o thangui type khai di nukha IPPB doorstep banking nukha amo post office ni kaisa puila sakani oro click khai di IPPB doorstep banking hongo bono norok tei abo nukha oro post office ni borok khe photo bo nukha. Boni bagui chwng bakhe apply khainai. Niji Aadhaar Kendra center o thangyago borokni jodi noroni elaka o post office ni ID najak tongma hinkhe bothai center ni hingkhe aro borok no phai khai fainai eba borokni amthai post office gana rok borokni ID najak hinkhe aro thangkhainai. Hingkhe boni bagui chwng bakhe khainai apply khainai. Hingkhe norok nukha oro kaisa kaitham dak khe oro click khai. Oro click khailengkha onek oro kwbangma nogo norok nukha service desktop banking tongma bo kwbangma tongo oro norokni service. Hingkhe chwng borok khainai hingmale service o thangkhaigrani oro pore kuphur tongya tei kuphur aro click khai di. Aro click khailengkha amthai kwbangma nongnai norok amthai interface khulogano. Norok boni pore oro thangkhai di service request nokbo tongkhana norok service request o hingkhe o service request o click khaipi teibaisai. Click khainkhe service request click khaina pore amthaikhe phaigani norokni IPPB customer then non IPPB customer. IPPB customer bolte amo hinkhe jara already ID najak rok borokni customer ID jemon CSC center hai ID najak borok hinkhe abo ma khainai. Hingkhe jara IPPB najaya hinkhe borok oro jehetu chwng to IPPB najaya hinkhe chwng non IPPB customer o click khai di. Oro click khailengkhe amthaikhe interface khuloknai norok nokbo tongkhana kisa zoom khaisigala amthaikhe interface khuloknai oro kaisa nukha service request for doorstep banking
Gete kaisa nuka service request from associate with us. Ge sing to jehetu tabo borok bai associate with us mane borok bai service request o second nongke jemon nung ID nagani bangai. Opportunity tongo borne onek service tongo ra kwang manna. Tama service tong jemon Aadhaar tongo insurance ok khaiman nang batai jemon CSC center hai borok borni borok bai mili samung khaigani post office bai mili ge service request gesek to jehetu tabok Aadhaar rok ni link eba mobile number link khaigani bangsingke tei katal jara Aadhaar khaini rok borok khaiman rok jodi ID najak hingke ge ID nagani bangai hingke orok khaidi borni associate with us service from ge jara naje hingke orok khaidi ge ta singko ID naya sing Aadhaar rok link khaigani bangsi eba Aadhaar katal khaigani bangke sakani ko click kani sakani ko link khaileng kanu rok ko mano koni open new account jemon boroni post office bank ge bill payment rok khaiman thungna ro noka Aadhaar mobile update oko orke mobile number update khaiman hingke tei kaisa orongke child Aadhaar enrollment mane o cherai rok ni Aadhaar je katal borok enrollment khaiman katal apply khaiman hingke norok jodi sitabok mobile number update khaini eba mobile number link khaini hingke oro jaga click khai oro jaga click khai tola thangdi tola thangi mutak message de Mr de message de jemon takokba Mr pakhang just example mui khaijongmo salang ke Mr rodi kajar ke message buri rong ke miss jemon ambi tani salang ke do mono sigan boni pore first name or first name Suji और पर last name mobile number email ID के optional जे कसा रोजाबन तो है बरों के mandatory माने जे को fill up मा खाने बने पोदरे नुकने address line address first line second address first line बोलते जमन पारान बो मंखा बनपुरे address second नो के नि post office gani district botro roma banpure pin number odi nearest post office select khaji pin number one pore ke nearest post ko hani already phonong na ke borok already nini pin number by nearest post office select khaljang ke box je toman bo already nai paigan boni pore check bogo click khaji gete captcha code khaigi mano hongo captcha code same to same oro soigi submit khairadi jara mo Aadhaar number eba Aadhaar number change khaigani bangai ge katal khani rong ke tak jemon sarai rong ni katal khani rong borong ke mono click khaji mo jaga no click khai khang ge tak jeng to Aadhaar update nis khani ge mono ang click khai phono khata onek kichu khaimani bill payment no khaimani vehicle loan rok khaimani ka mustang ora hapana jeng to Aadhaar ni bangsi main ba gendro amta kebu thangai borok semo boroni jodi jara ID najak ganang rok norno contact khanya oro submit khaimani pore oro jehetu submit khaimani pore receive him phonong nai ro jeng ni request receive khai boni pore
already no mobile number contact khai nago no phai gi boroni nini Aadhaar rok update khai krangnai borok ke boni bangi charge nangnai borok charge nagano 50 থেকে 100 টাকা rok nangnai borok nago phai khai phai ni jara boroni ID ganang rok kendroni elaka jodi ID najak rok ganang hingke tei kaisa nangkukmani ko jara norok bothai seba ronai jemon CSC center hai ke seba nai tongnai bothai post office sing nagui norok rang khuloknai hingke CSC center hai ke post office songbai miligui borok baki click boro apply khaiya na bongke norok nukha aro service request ako service request oro thangui click khai oro thang click khailya hingke boni swkang tei kaisa phunugan norok no tei singo bwsakang norok jodi si post office bai ba Indian payment post bank bai boroni ID nagui samung khaigani hingke partnership khaigani hingke bake khaigani hingke aro onek kichu service tong borokni Aadhaar card rok bwkhanai swlaimano tei norok no nukha boni bangui hingke norok tei nugya oro norok oro jaga khai tei sebo saka inko second option o thai norok request khai mano jemon oro second option ang khai phunusing inko norok naidi borok toma oro service norok tei phunukha toma service mano oro Aadhaar center Aadhaar khai mano Aadhaar ro norok nogo thang khai mano hingke bothai ke khai rang ajibang hingke oro jara select khaina mane Indian payment post ni ID namo chungnai rok norokni elaka koi boroni post office agent rok nanai naiyakhorok hingke boroni department ni hingke borok baki khaigana boni bangi oro individual business oro khaidi boni pore choose option tei haini same salutation tongo first name last name mobile number email ID address complete boni pore address second line pin code nearest post office jodi boroni post office ni borok rok najak rok ganang khe norok khaimaya khana hingke belai taga opportunity jeng bothai ke khai service rok mano ebar nogo thang doorstep khaiya hingke ba norok Aadhaar center hai ke khulogoi CSC center khulogmai kaisa center khulogoi aro norok khai mano norok nukha oro branch borok already si borok branch norok ko pin code bai oro branch select khailya hingke si borok ni omo already si oro nai paini borokni boni pore tei sing khaimai haini oro sikon box tongmani go oro jaga click khaigui go verification capture code oro suji boni pore oro submit khaidi hingke borokni je post office borokni je branch aro already nini request thang sogoi ang norok ba partnership khaigui amthai Indian payment bank ni ID nagui amthai samung service khaimuchu borok nono service ID rok roirwnai boni pore hingke nwng nogo thangui nungfano buino Aadhaar rok update rok amthai khaigani subida khaigui rang ajibano kintu mo kisa swkang swngnai di norokni elakani post office go amthai ID najak tongkri ID najak kwrui kebo kwrui hingke norok nogo phai borok khaiphia khana nijeno Aadhaar center o thangma khani jodi si post office ni borok najak ID borokni agent najak agent ganang rok hingke borokno je request borokno sogmani pore borok rohopini headquarters o haikhe nogo tongtotoni chwng Aadhaar swnamang hambayani o je video nai tongnai joto chini borok rokno ang asa khaigui norokni o video ani o video norokni bagui belai samung nangani hambayani video nai tongma bangui।
Haite waisa malai phina umtai informative video tui han bangai jotona request khaigani please subscribe khadi like nro comment bo khaimango apply khaipro nangsa problem nangke hambai jodi samang jana share bo khai